enano endra adwade ya da sorry on the 3rd of May 2021 ya da sorry ya antiasempa ene sen emrantie mienu ya yibo susu se we fulanifo wona kwakoku papa penimu pa wedi 82 years ewo asantememu na asemi esi ewo ejura ya ewo Asante region Kumasi ho side no na asemi esi na fulanifo emrantie mienu ya wo mudi asemi ba kun Sule Amandu wedi 25 years ba kun so Karim Salifu wo 35 years, which is 10 years difference. Na asamuni chemu enyina ne se ye papai ni fia na woti mu chese ye friend Kwame Ofori na house number 68 D/68 bridge eho na papai efie ewo na asamuni chemu enyina ne se anopa 10 a.m. 7:30 a.m. Ebusiam fanchome 7:30 a.m. and ne brother ye papa Kwame Ofori ne brother ka so me ko no makwakochia me bra ewo ni fie ho no mo no so wa poultry farm ewo efie ho no mo ntine ya na wo kotenata no bo nkomo no wo no so de siesie ne nkokọ no ho de ye nkokọ no ho adwuma na aja se ne be ya no be henhan no na utimu se ye papa Kwame Ofori wono nko na ete enu ntino ne brother na ya wota akoko stranas anopa 7:30 a.m. ni mo sorry no si ma me nko hese me bra enwo te se na me ni nkomo bi na wodu ho no ma wodu fie ho wa hwehwe fie ho a wo hu bebi ani nwan afa wa boni dia wo hu bebi ani nwan afa na ho ana na adwen ba ne gate na no hu se ye de entomago ene car tie ene niema bi agugugugo bi so wo ho no ma moja ewa asie kakra ba ana si na da asem na ekoso wa he enti wo piniye se wo behwe no wo bie sunu no hu se ni nua no ene da ho 82 years man amrantie de ka mu koku 82 years ni a wedi nchinia ma ni tire fudwen akukọ nti mu koku 82 years enu me kra keke da osu ya sukra chen akukọ na ukọ wi aye no enu me no na wo hu ye so wo hu se ni nua yi na chese ye de sekan etwa ne kon kra chese ye fisu no da ho no mo no demika ekwa apolisifoɔ hɔ kɔ no kɔfra apolisifoɔ se apolisifoɔ de atumi ni o mi na minie na minua Kwame Ofori emrantie bi ana obi aba bedi no ewu ewo no ani fie na midu won so ne poultry farm hon so no enkoko ewo poultry farm won nyina ayeden asawo poultry farm ni mu enti na chese mi susu se nipa kra wo ba be wi akoko no wono na aye mi wi esa na apolisifoɔ so antwentwen so woni de ekire ekoye wo koye no na asem no etisa se poultry ni mu ayehwe papa nso na da ho aye twa ne ti ya just wo da ho a otimu se ye boro ne ye enti nnua na ye de boro no pieces egugu egu ho dade a eno nso ye de boro ne twa no eno nso so ba ku so egu a ye da ho no ma eno nso da ho ya chese otimu se ye boro no pa brutalize pa na ye de edinya papa edi ne eku no na ye nhwe aposifo ye nhwehwe mu no mo se fulanifo boys bi ewo ewe mu ho eno mo suspect ya omokochi ye no so na no kra omo ampa na chese wo mu di kan ba ho on the 2nd enyumre 7 se ko mo ba be wia ankokọ ni bi ensia nto omo ba be wia bi no mo di kan efa ensia na papa ehu omo na wo bo modin a stop omo any omo tentam so stop omo from coming there to steal his corpse. Enti wo yes ana wo mo ko ye na chese wo mo ko ye no makofo mo ho adwen se papa anope de ye ba be ye hu bi na utimu se ahomrachi ama mo timi ba be ye sa de musan se ya anopa ni mo be ye ya anko bi be hu omo ayeden aboa papa enti ahomrachi no mo ko bo mo ko ba ahomrachi e ba be sesa akoko nyina ku papa san kan hwe wudi amode edi papa ya de amode edi papa
wasesa na japade pa na dia ya woton de ekona no kakra mo be wia anka mo nkompo mo se twa papa iti abro no ewia asesa pieces into man pieces ene entomago atiche no ho ato ho no de car tire san ato ne so ada na mutimu odensa na say intebuna fulani for nsem akunkum ni rapist na nka ye feel say etu atwa aba fom na afei de wo ma say start bio mo ene na chete Ghana yenye safe wo mo be ye ya metomri bi na Ghana ye say nyema fulani nyina mfi Ghana enko wo mo krom ye be gina so de eche ehun nsem ma ya say ahemfo ni bi fulani ne bo mo hwe mo na ntwie ene chese nsem bebre ene ye ja mo na afi de sese mwase ya hyase bi mo ebekugum nipa de a ene na chese enye ma ye nkura na we ena obachi mrantie bi o makwa akogu abankukum a wo mo twen de o makwa court anya me eya adoma wo mo be di o masem amo na ye papa kwa me wo fori de nyame adomo ye de na kwa akoto Ejura Government Hospital mortuary ewo Ejura hono ma ntina ebusua aha ena meja mo esi media ene akosua boku ansa aka Fidia pa cause wanna subscribe to our YouTube channel, follow your Instagram, Twitter, Facebook, now Facebook share to all other social media platforms that we also na nyame obestra say oye lesa makramo da sende message ya